Ayo lah main. Mana mau main, biji cuma 3. Mau main congklak lu. Ini gue lagi main, Yong. Tuh, udah mau mulai tuh. Bijinya ada 3 doang ini. Ayolah gaskan. Yaudah, berangkat bel lah. Mainin. Bel. Bukan kuping gua nih bijinya. Sari. Batu nangka. Wah, jago channel lagi main kerambol. Gua samperin ah. Lu main kerambol apa main kundu? Bijinya cuma 3 doang. Udah lu jangan ke beda, beliin dah. Ya udah gua beliin dah. Tapi lu tunggu sini, gua ke warung lu. Cok, gua beli biji. Biji apaan, bro? Biji apaan ke yang ada? Oke. Ntar gua ambilin. Ini. Ntar biji gua kasih nih banyak nih. Nih, gua beliin biji. Bocah kacau bener. Power megah pisan nih bocah. Malah beliin biji kacang hijau. Ada.